Hello ndagusoje kandi nakwifurije ibihe byiza cyane ukomeje gushyira Top Sport ubuzima. Niba utarakora subscribe uyikore, nimba warakoze komeza ukore share na comment. Hanyuma abakinnyi bashya bakina i Burayi bashobora kwitabazwa mu Mavubi episode ya mbere, tufite episode ya kabiri nayo tuzabagezaho mu gihe kiri imbere. Abo bakinnyi rero ni abahe? Utasimbutsa video bose ubarebe. Rero ni nako u Rwanda rukomeje gushaka kugira umubare mwinshi w'abakinnyi bafite amaraso mu Rwasabo ndetse bashobora kwitabazwa mu Mavubi mu myaka iri imbere mu gihe baba batekerejweho. Akaba rero kuri ubu bakinnyi b'Abanyarwanda bakina imbere mu gihugu basa naho urwego rwabo rwasubiye inyuma, ndetse binagoye ko no kubagenderaho udafite umubare mwinshi w'abakinnyi ukuye hanze. Abakinnyi b'abenegihugu se cyangwa se abanyamahanga cyangwa se Abanyarwanda bakina hanze bafite amaraso y'Abanyarwanda, tuvuga ko abakinnyi bafite amaraso y'Abanyarwanda ndetse bashobora kuba bahamagarwa mu Mavubi bagatanga imbaraga zabo. Iyi nkuru izasohoka mu byiciro bitandukanye, tugiye guhera ku bakinnyi 5 basohoka muri episode ya mbere. Warren Hakon Christopher Kamanzi ni umusore ufite umubyeyi w'Umunyarwanda, akaba yaravukiye mu gihugu cya Norvège tariki 10 Ugushyingo muri 2000 nibwo azuzuza imyaka 22. Ngubu tuvugana amaze kugira imyaka 22. Umusore akina umugabo ukoresheje ukuguru kw'iburyo ariko agakina kuri gatatu mu ikipe ya Tromso yageze mu tariki 10 Mutarama uyu mwaka avuye mu ikipe ya Houston Sport. Umusore nta kipe y'igihugu arasaba gukinira, bivuze ko u Rwanda rumwegereye hari amahirwe ko yaza gutanga imbaraga ze. Hanyuma Ivan Lomami ni umusore w'imyaka 18 uherutse gusinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya mbere ya Lyon, ikindi cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Lomami yavukiye mu Bufaransa ariko abyarwa n'ababyeyi b'Abanyarwanda, aho afite uburenganzira bwo gukinira igihugu ashaka hagati y'Ubufaransa ndetse n'u Rwanda. Ngo ni Ivan Lomami ku mwanya wa kabiri. Uyu musore yatangiye kugaragaza urwego ruhambaye ubwo yazamurwaga mu ikipe y'abatangira imyaka 19 umwaka ushize, yitwara neza bituma muri Kamena uyu mwaka Lyon imuzamura mu ikipe ya mbere. Lomami afite amamuko mu muryango wa ba Lomami, akina nka myugariro unyura ku ruhande rw'iburyo. Rero akaba ari uko umukino no gutegereza tukazara ko azaza mu Mavubi. Yatwizamukira n'undi mukinnyi nawe umeze neza cyane ushaka kuzakina Amavubi ni Michael Trésor Ndayishimiye. Uyu ni umwe mu bakinnyi bakomeye ndetse bugarira u Rwanda, bagirira u Rwanda akamaro mu gihe yaba yemeye kurwitangira. Ndashimira akina mu kibuga hagati asatira izamu, akaba yaravutse tariki 20 Gicurasi 1999, avukira mu Bubiligi. Yatangiye gukina icyiciro cya mbere mu Bubiligi tariki 20 Nzeri muri 2018 ubwo kinaga ikipe ya NEC. Uyu musore afite nyina w'Umunyarwandakazi ndetse na se witwa Fred Ndashimye ukomoka mu Burundi, aho yaje gukina ikipe bitaga Kibuye FC ari nayo yahuriye n'Umunyarwandakazi babyaranye. Rero Michael Trésor Ndayishimiye rero kabisa urumva ko ari famille y'abasportif kabisa. Twizamukira no ku mwanya wa 4, akaba ari umukinnyi w'Umunyarwanda ukina muri Bayern de Munich, akona Sandal Ngabo. Ntabwo ari umukinnyi rero mu kibuga hagati mu ikipe ya Bold Club, ikindi cyiciro cya kabiri muri Denmark, ntabwo ari Bayern Munich. Ngabo avutse tariki 4 Nyakanga 2004, avukira muri Denmark muri Werurwe. Nyuma y'umwaka yahamagaye mu ikipe ya Denmark. Noam Emery ku mwanya wa 5 akina ikipe ya Manchester United. Yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu gace ka Paris Le Monial. Habia Faris Emeran nawe wigeze gukinira u Rwanda ndetse na nyina akaba ari Umunyarwandakazi kuva muri 2019. Ni umukinnyi wa Manchester United, aho yayigizemo avuye muri Amiens. Yagiriyemo ibihe byiza byatumye amakipe ya Juventus na FC Barcelona zimwifuza. Akaba ari yakiniye Ubufaransa tariki 16. Noam afite uburenganzira bwo gukinira u Rwanda kubera ababyeyi be. Indi nkuru ya kabiri igaruka ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze bashobora kwifashishwa Amavubi bagatanga imbaraga zabo, izasohoka kuwa mbere tariki ya Kanama. Hanyuma ngo rero akaba ari Noam Emran ku Wikipedia igaragaza ko French Rwanda
nasiyonaliti French, ni umunyarwanda n'umufaransa rero nawe amemera afite 1,79 m, ni muremure akaba rero ni muremure akaba afite ibiro 67. Ndabashimiye cyane, ciao, service, subscribe, talk sport ubuzima, ciao.